I don't have any kind of compromise, I don't have children, I'm not any kind of marriage material, so I really make myself really free. If you tell me now, pack in 10 minutes, go to New Zealand, I'm ready. But it's not easy life. It's lots of loneliness, lots of work, but it's also incredibly satisfying that you do what you really want. Slušate podcast Odomaćeni. Dobrodošli u Odomaćene, podcast koji vam donosi drugačije priče iz emigracije. Ova epizoda bit će malo drugačija nego što ste navikli, zato što vas ovog puta vodimo na novu retrospektivnu izložbu Marine Abramović, koja je otvorena ovog vikenda u Amsterdamu. Nažalost, nismo bili u mogućnosti da imamo intervju sa Marinom 1 na 1, ali smo imali priliku da joj postavimo jedno pitanje i to ono nama najvažnije, a to je gde se Marina Abramović osjeća odomaćeno. Dobro, tehnički gledano postavili smo i 3 pitanja. To je kad imate iskusnog novinara u ekipi. Ali osim toga donosimo vam još ekskluzivnog materijala. U ovoj epizodi također razgovaramo i o inburgering ispitu koji je poznat svima koji se doseljavaju u Holandiju i koji većina nas pre ili kasnije bi trebalo da položi ako želi da se integriše u holandsko društvo. Ako vam se naša emisija dopada, možete je podržati na Patreonu ili jednokratnom donacijom preko PayPala. Svi linkovi su u opisu epizode. Kao i do sada, nas dvoje smo Olja i Jan i kao na početku svake naše emisije pričamo o tome šta ima novo. Dočekali smo još jednu sezonu Lala. Holandija je počela da radi na smanjivanju broja stranih studenata, a Geert Wilders je zvanično objavio da na kraju ipak neće biti premijer. Dakle, ako ste nas pratili od samog početka, znate da smo pričali o holandskim izborima i verovatno se pitate šta je sa tim bilo, pa nije bilo ništa, evo Holandija još uvek nema vladu, a sad zvanično nema ni premijera. Geert Wilders, čija je ekstremno desničarska partija pobedila na posljednjim holandskim parlamentarnim izborima, pre neki dan je objavio da na kraju ipak neće biti premijer jer nije imao dovoljno podrške. Wildersova partija pregovarala je sa još 3 partije o formiranju vlade i od te 3 partije podržala ga je samo jedna. Od kako je ova vest saopštena, onako rekla bih da je internacionalna zajednica u Holandiji odahnula, jer makoliko smo bili svesni toga da je nemoguće da taj gospodin i njegova ideologija dođe na čelo zemlje, opet nije sve jedno ako ste imigrant i živite u Holandiji, a neko priča o tome da će vas deportovati ili ne vas jer ste vi beli, ali vašeg prijatelja koji nije beo hoće. I sjetila sam se odmah svoje prijateljice koja ovdje živi duže od mene, koja me je tešila rečima da je ovako nešto bilo slično pre 10 godina i da je isto Wilders imao veliku podršku glasača i da tada nije uspeo da napravi vladu jer ponovo nije imao koalicioni potencijal dovoljno veliki, tako da je ona rekla ništa ne brini, to je bilo ono tresla se gora, rodio se miš i to se ostvarilo i sada u to ime smo zahvalni i srećni. Međutim, Wilders i dalje kaže da će se zalagati za desničarsku vladu. Ono što se sad dešava je zapravo nijedna od ovih velikih stranaka ne želi u kabinet, znači niko ne želi da bude ministar, svi žele da samo nastave da sede u parlamentu. I sad, oni mogu da predlažu kako svoje ljude, tako i ljude koji nisu nužno u politici uopšte za novi kabinet i za ministarska mesta. To se zove ekstra parlamentarni kabinet i to je nešto što se desilo sad, ako se ne varam, 70-ih ili tako nešto, tako da apsolutno ne znam kako će to da funkcioniše. Ali Wilders jeste u poziciji da predlaže druge ljude za kabinet i on na taj način zapravo može da utiče na to kako će taj kabinet izgledati. E sad kako će to sve da ispadne, vidim da se žalio na Twitteru, da smatra da to što on ne može da bude premijer nije demokratija. Nepravda. I da bi trebalo bude protivustavno, da, to je jedna velika nepravda. Ali da, ako ste se pitali, eto, Holandija i dalje nema vladu, jej! A kad već pričamo o političkim promenama u Holandiji, u posljednje vreme se dosta priča o naporima vlade da smanji broj stranih studenata u ovoj zemlji. Ko nas prati od samog početka zna da smo već pričali o tome. Na početku naše prve sezone ugostili smo Zvijezdanu Crnogorac iz agencije Via Akademika, koja je ispričala kako je naprasno prekinuta saradnja sa holandskim univerzitetima. Međutim, ljudi su o ovome počeli da pričaju malo više, ja mislim negde od decembra kada je
odlazeća vlada praktično već davala neke konkretnije izjave o tome. Ja sad imam dosta ljudi koji su u akademiji, znam da se kao ovo kuvalo već neko vreme. Holandska vlada još, ja mislim, u aprilu prošle godine objavila na sajtu nacrt mera ili predloga šta univerziteti mogu da rade da smanje broj stranih studenata. Međutim, ja mislim da se sada ove školske godine te promene baš osjećaju. Jedan od glavnih razloga, ako ne i jedini razlog, je problematika sa stanovanjem i sa manjkom prostora gde studenti mogu uopšte da borave, pogotovo pristupačno jer svi studenti imaju ograničene budžete bez obzira na stipendije i ostalo i sad da li su uopšte ljudi iz Evropske unije ili van Evropske unije. Tako da je to jedan ogromni i veliki problem koji već godinama je aktuelan i često mi se obraćaju i sami studenti ili roditelji studenata kojima je potrebna pomoć da nađu smeštaj za svoju decu jer jednostavno nema dovoljno mesta u studentskim domovima, nema dovoljno mesta ni u različitim stanovima, stanodavci neće često da iznajme svoj stan studentima koji onda cimerišu, kojih ima više, iako postoji neki određeni hoteli koji su malo pristupačniji za studente i najrazličitije varijante, a ono bukvalno se dešavalo da se ljudi upišu na fakultet, a da počnu da žive posle nekoliko meseci ili tek posle 1-2 semestra baš u Holandiji i da nađu svoje mesto za stanovanje. I sad kad pričate sa ljudima koji rade na univerzitetima, onda čujete na primjer da je takođe veliki problem akademskih institucija, što se premali broj ljudi odlučuje da ostane na njima nakon studija, što onda otvara i neka druga pitanja. Ako možete mnogo veće pare da zaradite u privatnom sektoru, zašto biste onda radili u akademiji? I ovaj problem opet zavisi od toga kakva je politika države i ovo je stvarno sad doteralo do neke granice i nešto mora da se menja. Ja mislim da je 2021. ili 22. sad nisam siguran, u Holandiju došlo tipa 115.000 stranih studenta, što kao u zemlji koja nema dovoljno prostora ni za svoje stanovnike, vi ne možete da uvezete jedan grad ljudi svake godine i da se to ne osjeti, tako da kao taj deo mi je apsolutno jasan. Koliko sam shvatio, različiti univerziteti će se ovim problemom baviti na različite načine. Vidim da, na primjer, neki univerziteti potpuno ukidaju osnovne studije na engleskom, međutim, master programi su i dalje tu i dalje su dostupni svima. Sama vlada je prošle godine predlagala da se prave izuzeci u odnosu na oblast studija, znači ako hoćete da se bavite IT-em, onda dođite, sva vrata su vam otvorena. Nažalost, sada se po prvi put dešava da nekolicina studenta se izjašnjava da su doživeli jedan ili više vidova diskriminacije i to baš na osnovu ovog prava na stanovanje, gde određeni Holanđani, stanovnici ove zemlje, kažu vi ste krivi zato što su stanovi jednostavno skuplji, zato što nema dovoljno prostora za sve, a to je nešto sa čime se do sada nismo susretali, što je bilo ili jako sporadično da je moglo da se zanemari, ali sada već takve vesti dopiru i do javnosti, što je zabrinjavajuće i nadamo se da neće ostati trend. To je počelo pre 10 godina sa ekspatima, a sada su studenti krivi. Jej, nisam više samo ja problem. Nikad nije do nas, uvek je neko drugi. Uvek je neko drugi. Hell is other people. Idemo na lepše teme. Počinje sezona cveća, što verovatno zvuči besmisleno ako nikada niste bili na Holandskom polju Lala. A ako ste ikada bili na Holandskom polju Lala, onda vam je jasan entuzijazam u mom glasu. Onda se svi prioriteti menjaju i kako kreće kraj marta, svi se samo spremamo gde ćemo i da li ćemo ići na mesta na kojima smo već bili, na neka divna proverena polja Lala koja smo zapamtili, ili ćemo ići da istražimo neka nova. Interesantno je da smo sad baš Ema i ja gledale jer će nam doći neki prijatelji nešto atraktivno u tom smislu da im ponudimo i shvatili smo da čak postoje i vožnje parnim mašinama, odnosno starim vozovima kroz polja Lala od sat vremena, što nam je baš zvučilo wow i nadam se da ćemo vam sledeći put reći neke utiske sa tog putovanja. Ako dolazite u Holandiju uskoro, treba da znate da je najbolje vreme za Lale otprilike sredina aprila. Tako sredina aprila do recimo početka maja. Već krajem aprila su te lale posečene, dakle one se gaje zbog lukovica, tako da u nekom trenutku prođe mašina, otfikari im cvetove i to više nije ona idilična scena koju ste videli na Instagramu. Isto je predivno ako dolazite u to vreme i ako letite
u Holandiju, da pogledate kroz prozor aviona. Ako imate sreće da ne bude oblačno i da ne pada kiša, onda stvarno budu neverovatni pogledi. Sad, region u kojem ima najviše lala je u suštini severni deo Južne Holandije. Sve sam vam rekao, dakle ispod Amsterdama i iznad Leidena, recimo. Ali takođe ima i cvetnih polja na severu severne Holandije. Ako pratite tipa lokalne pejzažne instagramere, možete vrlo lako da vidite gde sve lala ima. Takođe ima sajtova gde možete vidjeti mape farmi i cvetnih polja i takođe ljudi mogu da dodaju slike, tako da imate u manje više realnom vremenu kada je koje polje procvetalo. Evo, na primjer, ako odete na Bollenstreek.nl imate flower map sa sve legendom šta znači, gde je smeštaj i gde su biciklističke rute, gde su polja i tako dalje. Ljudi koji po prvi put idu da vide polje lala često idu u Keukenhof. Olja, ti si ljubitelj. To je najveća bašta Evrope. Nešto što je mene zapanjilo je stvarno taj miris, jer ko vi bili spremni na te scene, na pejzažnu arhitekturu, na neverovatno cveće i raznolikost biljki. Ta opojnost mirisa je nešto što ja nikad nisam osetila ni na jednom mestu i od mene stvarno ima veliku preporuku. Čak možete ići i ako ste manje pokretni, ako ste starija osoba, ako idete sa malom decom, sa kolicima, znači ima toliko sadržaja za sve, od vožnje brodićem pored polja lala, možete se popeti na vetreču da vidite, uživate u pogledu, ima dosta igrališta za decu, naravno isto topla preporuka za istraživanje okoline Amsterdama i cijelog tog poteza Haarlem Lisse biciklom, tako da je to još poseban doživljaj. Ja ne vozim bicikl, nažalost, ali ono što često radim je odem vozom u neko selo u tom kraju i onda se samo šetam okolo. Sad, u moje vreme dosta tih farmi nije bilo ograđeno i onda si mogao da upadneš na farmu, pomaziš jagance, preskočiš neku ogradu i tako dalje. Međutim, sad se to malo poštilo jer je dosta ljudi krenulo to da radi, ali postoje farme, znači prave farme lala i cveća gde možete da platite ulaznicu praktično i onda provedete dan ili popodne u njihovim poljima lala. A dok planiramo cvetna polja, idemo do Eme da čujemo šta se to još dešava u Holandiji u narednom periodu. Trešnje su procvetale, magnolije takođe, polja lala samo što nisu, tako da, dragi naši, proleće na naše rame sleće i veoma mu se radujemo. Za 7 dana otvara se Keukenhof, najveći i najpoznatiji park sa cvećem i radit će sve do 21. maja. Pronađite mape sa drvećem trešanja u vašoj blizini, javili ste nam da ih ima i u Hagu i Rotterdamu, a mi vam preporučujemo da posetite Almire, tamo ih ima čak 850 i taj drvored je postao najpoznatiji u zemlji, takođe japanski vrt u Amsterdamskoj šumi i Wester Park u Amsterdamu za uživanje u trešnjinom cvetanju. Dok još pričamo o cveću, film Jorgovani prikazuje se 16. i 17. marta u bioskopu Kinepolis u Hovdorpu i veoma smo srećni što u ovom bioskopu u zadnje vrijeme možemo da gledamo sve aktualne naslove koji se daju u isto vrijeme u bioskopima na Balkanu. Čuli ste za Marinu od Olje i Jana, u muzeju Do u Moku od 8. marta do 8. jula bit će specijalna izložba posvećena Robbie Williamsu za sve ljubitelje, izvolite u salonu. Cement festival u Den Boschu je počeo 15. marta i trajaće sve do 23. marta. Festival Cement vam može otkriti najnovije generacije pozorišnih stvaralaca, koreografa i pisaca, možete uživati u specijalnim nastupima na svim lokacijama u Den Boschu. Pogledajte o čemu se radi na njihovom sajtu cementfestival.nl. Pozdrav i uživajte u Marini koja sledi. Ako ste preduzetnik ili imate firmu u Holandiji, Totali vam može pomoći oko poreza, administracije i osiguranja. Ako se selite u Holandiju, Totali vas može posavetovati oko neophodne dokumentacije. Ako treba da prijavite porez, eksperti iz Totalija stoje vam na raspolaganju. Totali se piše sa E na kraju, znači totalie.nl. Sezona je poreza. Javite nam se info@totalie.nl. Odomaćeni. Drugačije priče iz emigracije. U našem prazničnom specijalu, koji na kraju nije bio praznični zato što smo ga objavili sredinom januara, smo rekli da sanjamo o tome da dovedemo Marinu Abramović u podcast.
to se na neki način dogodilo. Nažalost, ne na onaj način kojem smo se nadali, ali ipak mislim da imamo jako interesantnu epizodu za vas. U Amsterdamskom Stedelijk muzeju velika izložba Marina Abramović otvorena je, ako ste na Patreonu, juče, ako ste na svim drugim platformama prekjuče, i trajeće do 14. jula. Izložba obuhvata preko 60 različitih dela iz 5 decenija njene karijere i prati razvoj njenog umetničkog rada kao pionirkinje umetnosti performansa. Nas troje smo imali veliku čast i zadovoljstvo da posjetimo preskonferenciju koja je organizovana nekoliko dana pre ove izložbe i da ekskluzivno vidimo izložbu među prvim ljudima u Holandiji. Mislim da je glavno pitanje koje ovde treba da te pitam, koliko se izložba razlikuje od čistača? Ti si išla na čistača u Beogradu, je li tako? A ja sam uspeo da je propustim. Ima dosta sličnih stvari, znači možda rekla bih ovako, moja neka procena je da je 80% izložbe u Amsterdamu već bilo prikazano u Beogradu, međutim glavna razlika jeste što je u Beogradu izložba postavljena hronološki, tako reći od Marininih prvih stvaralačkih dela, od njenih slika još kada je imala 14 godina, preko svega što je radila do sada, to je do tog trenutka, dok je ova u Amsterdamu drugačije koncipirana, naime ona je postavljena tematski. Ova amsterdamska mi je možda za nijansu bila jača i ostavila dublji utisak na mene, zato što zaista ako uđete u jednu prostoriju, u toj prostoriji je gomila stvari na jednu određenu temu koja je njoj bila posebno važna. Naravno ona je obradila mnogo različitih tema, ali nekako vas u toj sobi baš obuzme atmosfera te teme. Ako je tema bila Balkan i Balkan barok, jedno od najpoznatijih performansa, onda imate još gomilu nekih sitnih stvari koje asociraju i koje su povezane na ovaj ili onaj način sa Balkanom i sa našom tradicijom. Tako da onako jedna velika preporuka je da stvarno kako ulazite iz prostorije u prostoriju pokušate da doživite tu prostoriju zasebno, baš onako tematski kako su oni zamislili, jer onako daje jedan stvarno ozbiljniji i drugačiji pečat celom njenom radu. I još jedna bitna razlika je da je na ovoj izložbi dosta radova koji su nastali u Amsterdamu i koji zapravo nikad nisu bili prikazivani ili izvođeni negde drugde. A Marina je živjela u Amsterdamu skoro 30 godina. Za sve one koje zanima kako je Marini bilo u Amsterdamu, ali ne samo u Amsterdamu, nego tok celog njenog života i stvaralaštva, od mene jedna velika preporuka za knjigu njenih memoara, koja je prevedena i na naš jezik i zove se Prolazim kroz zidove, imate je na engleskom u originalu, a takođe još jedna knjiga, bukvalno za one koji žele da znaju više, takođe postoji na našem jeziku u izdanju Geopoetike, knjiga koja se zove Razgovor psihoanalitičarke i Marine Abramović i koji baš govori o stvarima po kojima je Marina pre svega poznata, a istovremeno i kontraverzna i izaziva raznorazna oprečna mišljenja. Ovde je baš govorila o svom stvaralačkom procesu, o dubini svoje inspiracije, motivacije, generacijskom nasleđu i kako je biti žena na Balkanu i rasti kao žena na Balkanu i umetnica, tako da onako jedna velika preporuka. Iako Marinino stvaralaštvo obuhvata više različitih medijuma, naravno ono što ovakvu izložbu čini interesantnom su performansi koji će se odigravati uživo. Ako sam dobro izbrojao, ima ih 5 i pored toga postoje još 2 koje su participatorna. Mada, ok, od ovih 5 ima tu neke participacije. Kad prođete kroz Imponderabiliju, to jeste neki vid participacije, iako se ne računa kao participativan performans u nekom užem smislu. Performansi se izvode više puta dnevno, ponekad traju i po nekoliko sati, a kruna svega toga bit će performans koji se zove Soba sa pogledom na okean, koji se izvodi pred sam kraj izložbe, dakle ja mislim sredinom ili krajem juna. Koja je širim narodnim masama poznata iz serije Seksi grad. No, o svemu tome više u narednih 20 minuta. Konferencija je bila na engleskom, mi smo je sinhronizovali na srpski. Ostanite sa nama da čujete kako Marina Abramović razmišlja o svojoj 5-decenijskoj karijeri i gde se nakon svega toga osjeća odomaćeno. How is it to be in Amsterdam, Marina? We read an article. Kako se osjećate u Amsterdamu? Pročitali smo intervju već u Hetparolu ovog vikenda o vašem biciklu koji je i dalje ovde. Ali kako doživljavate Amsterdam ovih dana? You know, I came in Amsterdam in 1975.
Došla sam u Amsterdam 1975. godine i onda sam ostala gotovo 30 godina. Ne govorim holandski, ali to je vaša krivica. Zbog toga što je bilo toliko fleksibilnosti u jezicima, svi su sa mnom govorili engleski, pa zaista nisam imala priliku da naučim holandski. Ali deo toga je kao otvaranje Pandorine kutije. Ovde imam toliko mnogo sećanja. U Amsterdam sam došla da vidim galeriju Apple i performanse koji su se tamo izvodili. Tada sam upoznala Ulaja i to je postala velika ljubavna priča. A on je sada već 4 godine mrtav. Ovde je fondacija Ulaj i Ulajeva supruga i svi možemo da obnovimo stara sećanja iz tog vremena. Kakvu ulogu Amsterdam igra u vašem radu? You know, when I came in Amsterdam, I came from communism. Kada sam stigla u Amsterdam, došla sam iz komunizma gde je sve bilo zabranjeno. Morala sam da pomeram granice, bila sam gola i urezivala komunističku zvezdu na stomak ili palila petokrake. Uvek su me smatrali crnom ovcom tamo i sve je bilo protiv mene. Moji roditelji su bili saslušavani na komunističkim sastancima o vrsti obrazovanja koje su mi pružali. Moji profesori su mislili da sam potpuno luda. Bilo je toliko ograničenja i prepreka koje sam morala da srušim kako bih pronašla prostor za svoj rad. U to vreme umetnost performansa bila je nepoznato tlo. A onda sam stigla u Amsterdam i suočila se sa još jednim izazovom. Sve je bilo slobodno. Biti go na ulici nije bilo ništa specijalno. Svi su bili goli na trgu Dam. To je bilo oslobađajuće i ta vrsta slobode bila iznenađujuća i neverovatna. Zapravo, vlada je tih dana pružala potpunu podršku umetnicima. Tako sam se našla na teritoriji koja je bila poput raja, posebno za performans. Galerija Apple bila je jedina galerija u Evropi gde se izvodio performans u to vreme. Steady Lake je bio neverovatno progresivan. Sve što se u istoriji umetnosti tada događalo u Amsterdamu danas ne bi bilo moguće, zbog političke korektnosti koje guši umetnike. Kada smo počeli da razgovaramo o amsterdamskoj izložbi pre nekoliko godina, već ste tada imali na umu određene radove koji su morali da budu uključeni u nju. Kako ste došli do njih? Ova izložba je trebalo da bude potpuno ista kao ona u Kraljevskoj akademiji u Londonu. Ali kako smo počeli zajednički raditi na njoj, shvatili smo da je moramo prilagoditi. Morali smo da prikažemo manje radova sa te izložbe i da uvrstimo mnogo više radova koji su zapravo stvoreni ovde u Amsterdamu. Moja prva izložba ovde bila je zamena uloga sa prostitutkom. Nikada nismo izmontirali snimak tog performansa. Radila sam sa Ramonom Coelhom, sa kojim radim već 30 godina na videu. Tako smo napravili potpuno novu verziju snimka, ponovo proživljavajući sećanja iz prošlosti. Sledeći značajan rad bio je onaj sa Ulajem, koji smo izvodili svaki put na naše rođendane, jer je i on rođen istog dana. Taj rad izvođen je u Amsterdamu i bio je zaista važan komad koji nismo prikazali nigde drugde. Zove se komunističko telo, fašističko telo. Ulaj je rođen 1943. godine u sred Nemačke za vreme rata i njegov izvod iz matične knjige rođenih imao je svastiku. Ja sam rođena 1946. nakon rata i moja krštenica je imala petokraku. Tako su se dve potpune suprotnosti zaljubile i stvorile drugačiju vrstu istorije. Ovo je bio vrlo važan dodatak izložbi. Zašto je ova izložba tako važna? Zbog živih elemenata. To nije samo još jedna retrospektiva sa fotografijama, videozapisima i dokumentacijom. Ovde imamo najneverovatniju grupu ljudi u Holandiji koji su obučeni u mom institutu. 27 umetnika, reperformera koji će izvoditi nekoliko komada iz prošlosti. Ali ne radi se samo o izvođenju. To nije nešto što jednostavno možete da uradite. Morate uneti i svoju harizmu i svoju ličnost. Taj element donosi potpuno novu svetlost izložbi. Izložba je živa, to je izložba žive umetnosti. Pomenuli ste reči ličnost i harizma koje su veoma važne u vašoj umetnosti. Kako uspevate da prenesete tu harizmu, tu ličnost ovim mladim ljudima koji sada izvode reperformanse? Ako neko dođe kod mene i kaže da želi da bude umetnik, odmah ga šaljem kući. Ne možeš želeti da budeš umetnik. Kao umetnik se rađaš. Moraš imati želju za stvaranjem. To je kao želja za disanjem. Ne dovodi se u pitanje disanje, jednostavno dišeš.
Ako se probudiš ujutru i imaš želju da stvaraš, ti si umetnik. Ali onda, ako se baviš performansom, moraš posjedovati i dodatni kvalitet. Zato pitam osobu koja želi da bude umetnik performansa da samo stoji ispred mene, pred publikom, recimo 20 minuta ili pola sata. I možeš sve da vidiš. Posmatraš kako ta osoba zauzima prostor, koliko pažnje publike ide ka njoj. Postoji ta harizma. Sa time se rađaš, ne možeš je naučiti. Mi smo zaista birali ove ljude ovdje i pripremali smo ih. Pohađali su radionice prilikom čijeg izvođenja nisu jeli, nisu razgovarali i bili su potpuno odsečeni od tehnologije. Radili su teške vežbe, intenzivne vežbe kako bi poboljšali koncentraciju, stekli kontrolu nad pokretima i osjetili prisustvo sadašnjeg trenutka. Sve to može da se nauči, ali harizma, nju moraš imati. I ovi ljudi ovde, impresionirana sam. Oni je zaista imaju. Kakav je vaš odnos prema izvođenju ili ponovnom izvođenju performansa? Da li je postojao trenutak kada ste odlučili da više ne izvodite neke od performansa i kako donosite tu odluku? Znam da stvarate nova dela, naravno, u kojima se na neki način bavite umetnošću performansa, ali kada pričamo o ponovnom izvođenju, kako odlučujete kada to raditi i kada prestati? Kreirala sam 7 lakih komada u Guggenheimu gde sam izvodila radove drugih umetnika kako bih prevazišla problem reizvođenja. Jer moja generacija mi nikada nije dala dozvolu da reizvodim. Rekli su, ti si luda, nikada ti neću dati dozvolu da izvodiš moj rad. Ali ja mislim da je to sebično. Verujem da delo mora dobiti novi život kroz mlađu generaciju. Zato sam odlučila da budem primer. Izvodila sam dela Jozefa Bojsa, Valija Eksporta, Vita Končija, Brusa Naumana i drugih. Uvek sam tražila dozvolu od živih umetnika ili institucija koji ih predstavljaju. Ako nisu bili živi, plaćala sam dozvolu, a zatim izvodila rad. To je otvorilo ceo dijalog o tome šta treba raditi. Morate tražiti dozvolu i razumeti šta se desilo sa starim radom. Onda možete kreirati svoju verziju. Nikada ne bih dala dozvolu za svoje dela koje su previše rizična, kao na primjer Ritam Zero, u kome sam imala pištolj i metak. Nikada ne bih dala dozvolu za taj rad. To je moja sopstvena odgovornost. Kada pogledate svoja novija dela, poput Četiri krsta, na primjer, koliko je to za vas povezano i sa performansom? Četiri krsta su skulptura, ali imaju ogroman performativni element, rekao bih. Da, ja nastupam kako bih stvorila slike, ali to nije performans. Imam mnoga dela koje su fotografije i ja obavljam ulogu kako bih napravila sliku, ali to nije performans. Provela sam više od 7 godina tražeći materijal koji može unutar sebe da sadrži i život i smrt istovremeno. I pronašla sam alabaster. Napravila sam ovu skulpturu nazvanu 7 plesova Maja. To je alabaster. Kada gledate sliku iz daljine, vidite sliku. Kada se približite slici, slika potpuno nestaje i postaje zapravo mrtva. Zato je veoma važno da uključimo različite materijale i da istovremeno kažemo istu stvar o bolu, patnji, smrtnosti. Kvalitet materijala u vašim delima postaje veoma važan. Postaje sve važniji, rekao bih. To na izložbi kreće već sa portalom na neki način, gde posetioci prolaze kroz vrata napravljena od veoma posebnog materijala. Kako se to razvijalo? Portal je jedan od najnovijih radova. Napravljen je od minerala i pomoću lasera koji pojačavaju svetlost. Tako nastaje jedan svetlosni portal. Vi stvarno nestajete u svetlosti, toliko je svetlosti na vama. Imala sam veoma blizak susret sa embolijom. Skoro sam umrla prošle godine, ali nisam i zaista sam srećna zbog toga. Dakle, razmišljala sam šta je umiranje. Umiranje nije odlazak u mrak. Umiranje je odlazak u svetlost. I taj portal zapravo je jedna od mojih ideja o tome kako možete proći kroz tu tranziciju. Prolazite kroz vrstu fizičke, mentalne i duhovne transformacije. I to je veoma simbolično ovde. Ulazite u izložbu kroz portal u novu dimenziju. Koliko je ova izložba drugačija od izložbe Čistač ili od Umetnik je prisutan, na primjer? Sa Čistačem smo bili u 7 muzeja tokom 3 godine. To je bila prava retrospektiva.
Počela od mojih slika, to možda i ne znate, ali ja sam najpre bila slikarka. Imala sam 14 godina kada sam imala svoju prvu izložbu. Dakle, počeli smo od slika preko zvučnih instalacija i nastavili retrospektivu do današnjih dana. Ova izložba je dosta drugačija i to me raduje. Trebalo je da se održi na Kraljevskoj akademiji u Londonu i počne 2020. godine, ali je zbog COVID-a morala da bude odložena. I to je bio blagoslov za mene, jer sam tako imala vremena da razmišljam o njoj i zaključila da ova izložba treba da bude tematska. Ima toliko različitih tema u mom radu. Izložba kreće od Rhythm Zero, performansa u kome sam stavila različite predmete na sto i publika je mogla da ih upotrebi na meni kako god je htela. To je bilo pre 50 godina. Imala sam 23 godine, bila potpuno luda i bila spremna da umrem za umetnost. Više nisam. Onda imamo Umetnik je prisutan. Tada sam imala 65 godina. Učešće publike je bilo mnogo veće, ali na drugačiji način. Nisam rizikovala svoj život. Imamo performanse koji ispituju granice ljudskog tela. Moje solo performanse i Ulajeve performanse. Potom ispitujemo odsustvo tela. Onda smo hodali kineskim zidom kako bi se oprostili jedno od drugog. Odatle idemo u segment koji se bavi dolascima i odlascima i prolaznošću života. Akt sa kosturom, kupanje kostura, krstovi. Sve je to deo tog opusa, gde pričamo o duhovima, telu i majanskim plesovima. Poslednji deo izložbe je blistavost. To je uzdizanje tela. Postoje dva performansa koje će se dogoditi uživo. Jedan se zove Luminosity, liči na sliku sa oltara i mogu ga izvoditi muškarac ili žena. Tu je i kuća sa pogledom na okean, koja testira fizičke granice tela. Poput Imponderabilije, koja je u stvari performans u kome dva performera koji su potpuno nagi stoje u dovratku. Publika mora da se provuče kroz njih kako bi prošla dalje i moraju da odaberu prema kome će da se okrenu. Kuća sa pogledom na okean je performans koji će se dogoditi pred sam kraj izložbe i jedini je u kome nismo napravili nikakav kompromis. Vi možete da izbegnete Imponderabiliju jer se nalazi samo na jednim vratima. Izvorno ne bi trebalo da postoji alternativa i prostor treba da bude jako uzak, ali zbog današnje političke klime morali smo da ponudimo još jednu putanju. Možete da prođete između golih performera ili možete da idete drugim putem. Ovo je kompromis, ali bolje pristati na kompromis nego ne izvesti performans uopšte. Postoji kompromis, ali je i dalje poprilično velika odluka da ne prođete kroz imponderabiliju. Morate da se vratite unazad da biste izbjegli. Hteli smo da ohrabrimo posetioce da prođu kroz imponderabiliju jer je to iskustvo važno za kontekst izložbe. Ako ne prođete, nešto će vam faliti. Jedini komad sa kojim nema nikakvog kompromisa je kuća sa pogledom na okean. Osoba koja bude izvodila ovaj performans će živjeti i spavati u instalaciji 12 dana, bez hrane i bez razgovora. Postoji slavina na zidu, tako da može da pije vodu. Spavaće tu, ići će u WC javno, tuširat će se javno. Ovo je performans bez kompromisa, ali iskustvo za umetnika koji ga bude izvodio kao i za publiku bit će neverovatno. Ako odete u muzej da vidite sliku na zidu, pogledat ćete izložbu jednom, 2 puta i to je to. Ali ako imate živi performans, publika dolazi da bi prenela svoju energiju na performera i dođe opet i povede i svoje prijatelje. Tako stvaramo zajednicu oko ovog performansa koja traje do samog kraja. Poslednjih nekoliko dana je neopisivo. Ne možete ni da dišete. Svako ljudsko biće je u tome. Možete li se setiti trenutka kada ste po prvi put izveli svoj prvi performans i kako je to uticalo na vaš pogled na sebe i svet? Najvažnije je za umetnika da pronađe pravi medijum za izražavanje sebe. Ponekad su potrebne godine, čak i ceo život, da se to shvati. Bilo da je to slikarstvo, skulptura, video, filmska umetnost, pisanje knjige,
koji je medijum kroz koji zaista možete da se izrazite. Imala sam sreće što sam tako rano otkrila performativnu umetnost. Prvi put kada sam nastupila, osetila sam energiju publike, elektricitet u vazduhu i kako sam se osjećala uzvišeno u tom trenutku. Znala sam da ne mogu da radim ništa drugo. To je bilo mesto gde sam mogla da stvorim tu vrstu vibracije i energije koja bi pokrenula publiku. To je bio performans, bez sumnje. Znala sam da sam pronašla svoj medijum. I to je bilo sa mojim prvim delom. Pre 50 godina bili ste spremni umreti za umetnost, ali više niste. Šta se promenilo? Why should I? I was 23 and I'm 70. Zašto bih? Imala sam 23 godine. Izvinite, sada imam 77. Jeste li normalni? Ne želim da umrem za umetnost. Želim da živim svoj život. Znate, tada sam bila mlada i ljuta, jer performans umetnost nije pripadala nikome. Niko nije čak ni razumeo koliko je performans neverovatno važan. Trebalo mi je 55 godina da zapravo dođem do muzeja. A umetnost performansa je sada mainstream umetnost. To nije bio slučaj tada. Bio je potreban čitav moj život da učinim performans umetnost mainstreamom. Tako da sada uživam u tome. Nisam spremna da umrem. Ne vidim razlog. Želela bih da živim barem koliko je moja baka. Najmanje 103 godine. Još uvijek ste mladi, ali više niste ljuti. Next I'm question. not angry. Hello, my name is Paula van der Velde. I'm the Telegraaf. Can you Možete li da govorite o tome zašto je nagost bila i još uvek jeste važna i takođe napraviti razliku između gledanja ovih performansa 70. godina i danas? Finally, the question. I wait. We are 21st century. U 21. veku nagost još uvek predstavlja problem. Da li smo ludi? Ovo je ludilo. 70. godina to uopšte nije bilo pitanje. Kada smo izveli imponderabiliju, nije bilo nikakvih problema sa publikom. Svi su se osjećali veoma prijatno. Čak su italijanski policajci čekali oko 5 sati, posmatrajući i uživajući u celoj situaciji. Zatim svi su prošli gledajući u mene i otišli na drugu stranu da nas zamole za pasoše. Bilo je skoro smešno, nije bila velika stvar ili skandal. Ali na Kraljevskoj akademiji tokom performansa Imponderabilija svaka novina i televizijska stanica fokusirala se na golotinju, nazivajući je skandaloznom. Britanija nije mogla da se nosi sa tim. Ti članci privukli su mnogo pažnje muzeju. Bio je red posetilaca koji su čekali da prođu kroz performans. To je bilo iskustvo koje ranije nisu imali. Danas sam imala najbolji provod u svom životu. Tokom konferencije za štampu, mladi novinar holandske televizije govorio je o nagosti i koliko se boji da bude go. Rekla sam mu, izvinite, morate da se suočite sa svojim strahovima. Zašto ne skinete odeću i tako uradite intervju sa mnom? I on je to uradio. Zaista mi je ulepšao dan. Napokon se nešto novo desilo. Golotinja je u redu. Takvi smo rođeni. Dakle, u čemu je problem? Nikada neću to razumeti. Jan Arsenović, podcast o domaćini. Is the art scene in the Balkans more forgiving today than when you left it? And on that note, gde se Marina Abramović danas osjeća odomaćeno? You know, since I left, there's a lots of good performance artists came after me. Young performance artists, very dynamic, very hardcore. Od kako sam otišla, pojavilo se mnogo talentovanih umetnika performansa koji su došli posle mene. Mladi umetnici, vrlo dinamični, vrlo hardcore. Rat je bio zaista težak trenutak koji je takođe doneo mnogo političke umetnosti. Tako da mislim da je situacija drugačija i bolja nego kad sam bila tamo. And where I feel the home, you know, this is the question that I was asking myself. A gde se osjećamo domaćeno? Pitala sam se ovo celog života i zaključila da sam ja tipičan primer modernog nomada. Moj dom sam ja. Svaka hotelska soba, svaka kuća, svuda gde sam. Čak i sedište u avionu je dom. Ne osjećam nikakvu nostalgiju. Nemam dom u određenom prostoru. Gde god da sam, tu je moj dom. Dakle, zapravo vidim celu planetu kao svoj studio. Postoje vrlo malo mesta gde nisam bila. Naime, počinje da mi bude klaustrofobično. Zemlja nije tako velika kao što se čini. So would you say that the ability to make and perform art plays a big part in feeling at home somewhere? You know, it's incredible feeling of freedom. To je neverovatan osjećaj slobode. Moraš videti život na taj način.
Nemam nikakvih kompromisa. Nemam decu. Nemam muža. Nisam ni na koji način materijal za brak. Dakle, zaista sama sebi dajem potpunu slobodu. Ako mi sada kažeš spakuj se i za 10 minuta idemo na Novi Zeland, ja sam spremna. Nemam nikakvih obaveza, ali to nije lak život. Ima mnogo usamljenosti, puno posla, ali je isto tako neizmerno zadovoljstvo jer radiš ono što zaista želiš. Thank you very much, Marina, for all your words and all I your need the answers. last word. Yes. There is a Gandhi statement that I really like. When I read this Gandhi statement, I say, oh my God, he says something that I can so much kind of apply to myself. So the Gandhi say, first they ignore me, then they laughed after me, then they fight me, and then I win. Thank you. Slušate podcast Odomaćeni. Svako ko se preseli u Holandiju pre ili kasnije se suoči sa inburgering ispitom, odnosno integracijskim ispitom koji se sastoji iz više malih ispita, jezika, integracije i poznavanja holandskog tržišta rada ukoliko je osoba u tom trenutku nezaposlena. O tome kako sve ovo izgleda, koji nivo holandskog vam je potreban, da li se ispiti menjaju i postaju teži kao što je to najavljivano prethodnih nekoliko godina. U ovoj epizodi razgovaram sa Aleksandrom Đorđijevski. Ona je profesorka holandskog koja ovde živi i radi već više od 10 godina i do sada je pomogla velikom broju kandidata da položi ove ispite. Šta je uopšte inburgering i ko mora da ga položi? Inburgering je u principu integracioni ispit. Holandija to vidi kao ispit koji vam omogućava da se što pre uključite u funkcionisanje društva i da doprinosite samom holandskom društvu ukoliko ste stranac i planirate da ostanete ovde više od 3 meseca. Tada dolazite u stvari u susret sa integracionim ispitom. Da li ste obavezni da ga polažete ili ne, zavisi od statusa vaše vize ili na koji način dolazite u Holandiju. U principu, visoko kvalifikovani migranti verovatno ne moraju da ga polažu hitno. Visoko kvalifikovani migranti ne moraju nikada da ga polažu. To oni sami donose tu odluku nakon 5 godina ako žele da uzmu holandski pasoš. To sa sve zavisi iz koje zemlje dolazite. Pretpostavljam ako ste iz Španije da vam onda to ne treba. Tako da u tom slučaju ne morate ništa da polažete, a ako ste iz Srbije i nakon 5 godina želite holandski pasoš, onda morate i vi da polažete integracioni, ali niste obavezni, ne postoje nikakve kazne, niko vas ne kontaktira vezano za to. A ako dolazite preko partnera, recimo partner je Holanđanin ili neko sa holandskim državljanstvom, onda ste obavezni da polažete i to morate u roku od 3 godine položiti. Ako ste partner visoko kvalifikovanog migranta, onda imate ista prava kao i beli medved zaštićeni visoki migrant. Ne morate ništa, čak ne morate da polažete ni vozački. To mi je uvijek bilo fascinantno da ako dolazite preko partnerske vize morate da polažete vozački ponovo, a ako dolazite preko partnera visoko kvalifikovanog migranta onda ne morate. Kao da lošije voze oni koji dolaze preko partnera nego oni koji dolaze preko visoko kvalifikovanog partnera, a dolazite iz iste zemlje. To je prosto napravljeno da bi se privukli, tako, visoko kvalifikovani migranti. Dobro, ako ništa drugo, čak i da ne morate da ga polažete, ako nemate evropski pasoš, polaganje ovog ispita vam donosi kao peace of mind, više niste na vizi koja se obnavlja od posla do posla ili na svakih 5 godina, nego možete da odahnete. Iz čega se sastoji ispit? Ispit se sastoji iz 6 delova. 4 dela su vezana za jezik, veština čitanja, slušanja, pisanja i govora. 5. deo vam je kultura, znači tu morate pokazati da imate dovoljno znanja vezano za kako stvari funkcionišu u Holandiji, kulturu, politiku, istoriju holandsku. I 6. ispit je orijentacija na holandskom tržištu rada. Taj ispit je samo za ljude koji nemaju trenutno zaposlenje u Holandiji. Ukoliko ste zaposleni, onda ste oslobođeni tog 6. ispita i onda ne morate da polažete. I koliko su ovi ispiti zapravo teški? Ja apsolutno ne mogu da budem objektivan, zato što sam ih ja već položio, ali sećam se, na primjer, prvi ispit na koji sam izašao je bio taj ispit o društvu, koji je meni bio jako lak,
A onda je tipa ispred mene u redu stajala žena isto sa Balkana koja je bila u fazonu, ovo je najteži ispit, položen ga već 6 puta, ništa mi nije jasno. Ja kao, ok, u tom trenutku, pošto ja nisam morao da položem u prva 3 meseca, u tom trenutku sam već živio nekih 5-6 godina u Holandiji i gomila toga su stvari koje naučiš tokom nekoliko godina života u Holandiji. Čak i one vrlo specifične, ono kao kako da dobiješ zajam od banke za svoj mali biznis i slično. Ali kapiram, ako si tek stigao i moraš da sve to naučiš, a društvo funkcioniše drugačije nego društvo iz kojeg si potekao, to može da bude jako komplikovano. Pa to sve zavisi od tebe samog. Ako prihvatiš, da kažem, da si u Holandiji i prihvataš njihovu kulturu i želiš da naučiš o njima, onda ti realno ne treba neka priprema baš specifično za to kao što sam ispričao za ispit kulture. Međutim, dolaze ljudi ovde koji se drže konstantno, da kažem, svoje kulture i nisu baš otvoreni za holandsku kulturu, imaju ovde neke druge ciljeve, da tako kažem, ne dolaze svi u Holandiju da bi naučili i upili čitavu kulturu Holandije i u tom slučaju može biti problem. Takođe, dešava se da možda ako nikada niste bili zaposleni u Holandiji, onda nemate pojma kako to funkcioniše, ali tako šta se dešava kad dobijete otkaz ili ako vam dete ide u školu, nemate decu, to su neke, da kažem, sfere iz tih ispita koji možda mogu da budu problem, ali moram priznati za moje iskustvo sa učenicima za kulturu je uglavnom da se to manje više da to oni spremaju sami, odnosno tu su već dovoljno godina da i sami shvataju kako stvari funkcionišu. Par puta se dešavalo da je baš ljudima bio problem, ali to su onda zaista ljudi koji nisu baš otvoreni, da tako kažem, za holandsku kulturu i onda tu može biti problem. Što se tiče ostalih delova ispita, to isto sve zavisi od osobe i ja zaista imam i ljude koji mi se javljaju, koji sami polažu te sve ispite i onda se, da kažem, zabaguju, blokiraju na ispitu govora. Prosto ispolažu sve one A, B, C, ako znate, ispiti su uglavnom na kompjuteru i, ne znam, ispit čitanja i slušanja je, dobijete neki mali tekst i A, B, C, da li je Marko otišao u 5 na pijacu ili u 6, tako da u principu oni nisu toliko teški, ali onda blokiraju na ispitu govora i tada mi se, na primjer, jave. Tako da za neke ljude je ispit jako težak i spremaju ga godinama, a neki ljudi to čak urade, deo ispita polože čak i sami, bez ikakvih priprema. Ja sam konkretno morao da bubam školski sistem, pošto nemam decu, niti studiram i onda kao HAVO, HBO, MAVO i ostale skraćenice. Međutim, koji nivo poznavanja holandskog nam treba da bismo položili jezičke delove ispita? Svake godine se priča da će vlada da podigne traženi nivo holandskog na bar B1. Da li i dalje A2? Pa, to je sada ta razlika. I dalje je A2 za visoko kvalifikovane migrante, znači za ljude koji nisu obavezni da se integrišu, finansijski su zbrinuti i ne moraju da traže posao, da kažem, na holandskom jeziku, podrazumeva se da rade za internacionalne kompanije. Za njih je ostavljen i dalje A2, znači to se nije promenilo i istina je već poslednjih, ja mislim, i više od 5-6 godina se non stop pričalo da će se promeniti za sve. I onda je bila navala, to se ja mislim da pre 3-4 godine, ne pamtim kad sam imala toliko posla, zato što su svi žurili da polože taj A2 dok se ne promeni na B1. B1 je uveden sada za ljude koji su obavezni da položu, znači to su, malo pre što smo pomenuli, ljudi koji su došli preko partnerske vize ili združivanje porodice i moraju u roku 3 godine da se integrišu. Za njih je od januara 2022. Ukoliko su došli u Holandiju januara 2022. oni moraju da polažu B1 i tu se čak ispit malo promenio zato što je onda opština odgovorna za vas, znači opština u kojoj živite i nije da sad samo spremate slepo ispite, nego čak imate i neke, tu su neki dodatni delovi, dodati kao participacija, to je kao učestvovanje u društvu, gde vam idete u opštinu, imate sa njima razgovor, oni procene koji vama trajekt odgovara, da tako kažem, da li možda možete kroz volontiranje da više naučite o Holandiji ili vam pomažu možda čak i da nađete posao, zavisno od kandidata, odnosno od osobe, pokuša opština da vam pomogne u tom celom procesu. Uglavnom to je više, da kažem, za azilante i izbeglice, jer njima baš treba i finansijska pomoć, a obično ljudi kada dođu preko partnera, pošto partner, da kažem, finansijski ih podržava i sve, oni takođe idu na participaciju, ali im opština ne daje sad neke besplatne kurseve. To nego prosto ih malo nauče o kulturi Holandije, a ovaj deo čitanja, slušanja, ostalih ispita moraju i dalje da spremaju sami, da nađu neki kurs ili šta već. Već si pomenula da su ispiti
uglavnom ispiti sa više ponuđenih odgovora. Možda možemo nešto više da kažemo o tome kako oni izgledaju i kako se rade. Ja ću samo da kažem, radi se na kompjuterima i osjećate se kao da ste u call centru. Tako je, i ono što je najsmešnije, budući da mislim radim to već 14 godina, ispit se skoro pa i nije promenio. Znači, ono da kažem, da se isto polaže na isti način, to su isti ti starinski programi, jel, koji su izgledaju kao da se radi na Commodore 64, jel? A dobro, nije, ali izgleda malo kao Windows 98. Da, dobro. Da, ali mislim, to može mnogo da bude modernije. Holandija je, mislim, IT zemlja koja je vrlo jaka na tom području i meni je uvijek smiješno da oni nikada tu nešto sad ne naprave neku promenu. U svakom slučaju, kao što si rekao, na kompjuteru je veći deo. Pisanje se jedino radi na papiru. Dobijate pitanja i onda naravno morate da odgovorite vezano za napisati neki mail ili popuniti neki formular, tako izgleda ispit pisanja, to u principu nije toliko teško, manje više vam oni 70% ispita sami i kažu odgovora, da tako kažem, jer vam kažu bolesni ste, nećete doći u petak, napišite kad ćete doći i onda bukvalno samo treba da obrnete to i da kažete bolesna sam, neću doći u petak i samo da izmislite još jedan dan, doći ću u četvrtak, jel? Što se tiče ostalih ispita koji si pomenuo na kompjuteru, to su ti ABC ispiti i to je uglavnom to slušanje i čitanje koje se vrlo lako polaže, dobijete isječak teksta od, 10 rečenica i pročitate, ali po samom pitanju već znate šta tražite u tekstu, tipa ukoliko sati je Marko otišao na pijacu i onda tražite taj deo u tekstu i samo izaberete ABC, otišao je u toliko i toliko sati. Slušanje je isti koncept, samo što slušanje imate naravno video gde 2 osobe ili 3 osobe imaju konverzaciju i nakon konverzacije se postavi pitanje šta je rekla Marejke, da li pije kafu sa šećerom ili bez. Tako da to u principu su poprilično lagani ispiti i kažem, te ispite dosta ljudi spremaju sami s pomoću Duolinga i postoji dosta materijala online. Holanđani imaju, tu migraciju i taj integracijni ispit već jako dugo, tako da imate besplatan materijal online, brdo materijala, tako da zaista možete i sami neke stvari spremiti. Koliko nam je holandski zapravo potreban za život u Holandiji? Pa da, to je sada glavno pitanje gde mi kao, da kažem, profesori i predavači holandskog u principu smatramo to kao veliki hendikep za naše učenike, jer nažalost Holanđani su toliko dobri sa engleskim i oni se toliko ne boje da prihvate taj engleski, znači nemaju kao ono u Nemačkoj da niko neće priča engleski da bi si pričali nemački, ali zato brže nauče ljudi naravno. Da, taj njihov friendly stav je u stvari jako loš za ljude koji žele da nauče holandski. Većina mojih učenika ima najveći problem što realno samo sat vremena ili 2, zavisi koliko časa imamo nedeljno, pričaju holandski, još su u kontaktu sa holandskim, jer sve ostalo vidite na svim sajtovima, šta god da završavate, lekar, bilo koji zvanični sajtovi, svuda imate ne samo engleski, arapski, uvijek imate više varijanti, tako da oni su vrlo otvoreni za strance i to jeste dobro i super naravno, ali je za učenje jezika vrlo teško. Meni se dešavalo da sam imala učenice koje ne pričaju engleski, ne govore engleski i moram priznati da su mnogo brže savladale holandski. Prosto su morale, nisu imale nijednu drugu opciju. Mislim da također jako zavisi od toga gde si u životu, jer kao ako studiraš i u ranim si 20, mislim da kao imaš mnogo više prilika, vremena da vežbaš holandski, a ako 8-9 sati dnevno, ako ne i više provedeš na engleskom i ako ti je društveni život na engleskom, mislim kao ok, umem ja da kupim paradajz na holandskom, ali teško da će mi to doneti karijeru na holandskom radiju. I evo me, zato radim podcast na srpskom. Da, ali imam dosta primjera gde su i partneri Holanđani u pitanju, na primjer učenica ili učenik ima partnera koji je Holanđani i nažalost čak i oni međusobno komuniciraju engleski. Ja sam u fazonu, imaš gratis, to je besplatno, iskoristi to, ali prosto, razumem ljude, prosto lakše im je, brže im je. I veliki je problem naravno kada si ti već ostvaren, da kažem, na nekoj dobroj funkciji i tako dalje i da onda osjećaš se pomalo i glupavo kada tako i bar učenici kažu, kada nabadaju na tom nekom holandskom i onda im je prosto lakše da se izraze i da pokažu sebe, na tom, da kažem, skoro savršenom engleskom. U to ime, da li imaš neke resurse koje možeš da preporučiš za učenje holandskog, što za ispit integracije, što za neki nivo iznad? Jedan sajt koji ja zaista mnogo volim je Learn Dutch.
ako samo uzete Learn Dutch Google, dolazite na sajt koji je napravio dečko koji se zove Bart de Pauw i znam da ga dosta ovi ljudi znaju. On je napravio sajt sa filmićima, sa sličicama, konverzacijama, znači bukvalno kreće ono od alfabeta do ne znam kakvih komplikovanih situacija i svu gramatiku je obradio čak isto na tom sajtu. Taj sajt preporučujem uvek svima, jer tu zaista ima posebne grupice reči, ako hoćete samo hranu, hoćete, ne znam, idete kod lekara i tako dalje. I to je sve besplatno. On inače daje i časova, ali je napravio besplatno za ljude. Za Inburgering vam je najbolji NT2 Talmenu. NT2 to vam je ovaj državni ispit koji ste možda čuli ili niste čuli, zato što sad su to prebacili za ljude koji su obavezni da se integrišu. NT2 postoji program 1 i program 2. Program 1 je B1, a program 2 je B2. I oni su sada to podigli za ljude koji su obavezni da se integrišu, znači na B1 i to je u stvari NT2 program 1. Ok, pošto ja sam uvek kontao kao, odradit ću integraciju, ali kao nekad u budućnosti bih možda hteo da položim neki NT2, ali da, sad zapravo ljudi moraju da polože NT2 ako pripadaju određene kategorije. Ali ti u principu ako zaista želiš da naučiš jezik, ja sam uvek preporučivala idi odmah za program 2, zato što program 2, B2, nebitno je koji ispit učiš, mora samo biti viši od A2 nivoa ili B1 nivoa, zavisi koji je zahtev za tebe, oni ti priznaju sve što se tiče papira, jel, ako samo hoćeš zbog pasoša, ali realno program 2, na primjer B2 je savršeno ako hoćete možda da upišete neku školu ovde ili završite master ili čak trenutno imam igrom slučaja 2 učenice koje rade u vrtiću, na primjer ovde. I od 2025. je obavezno da svi koji rade u vrtiću imaju određeni nivo jezika. To do sada nije bilo, znači one rade bez ikakvih diploma holandskog, pričaju dobro holandski, ali nemaju nikakav sertifikat i one sad moraju do 2025. da polože ili taj NT2 B2 nivo ili postoji kao opcija, druga opcija je neki stručni ispit baš vezan za vrtić, mogu da biraju, ali je na nivou B2. Tako da ja uvek savjetujem taj B2 ukoliko nemate već, da kažem, finansijsku sigurnost kao neki posao koji radite na engleskom, nego baš morate na holandskom tražiti posao. Ti predaješ holandski strancima već 10 godina. Ko najviše dolazi kod tebe i iz kojih zemalja? Menjalo se, da kažem, vremenom. Moram priznati kad sam počela da radim, naravno tada sam radila još u Srbiji, tada su bili uglavnom sve naši ljudi, mislim ex-Jugoslavija. U početku sam imala samo, da kažem, IT sektori, ali to je bilo pre nekih, da kažemo, 10 godina. Pre nekih 6-7 godina je ono što sam bar ja primetila što se tiče mojih polaznika su većinom bili ljudi iz Indije. I ono što sam čula od svojih učenika jeste da su u tom momentu postali jeftiniji kao radna snaga, jeli, od IT-evaca, na primjer, iz Srbije. Srbija je bila pre toga jeftina, međutim onda je Srbija malo podigla svoj standard što se tiče IT-evaca i čak su Indijci tu, znači, uleteli sa manjim cenama. Par godina kasnije je se dosta ljudi pojavljivalo iz Egipta, Tunisa, na primjer, to mi je bio neki talas i sada trenutno imam dosta ljudi iz Jordana, sad je trenutno Indija, sad je neki miks, Srbija, imam čak i Portugaliju, Češku, ali to su sada malo, možda i zbog toga što to već toliko dugo godina radim, to sad nije više samo IT. Meni je, da kažem, nekih prvih 10 godina su mi bili samo IT-evci, sad je već to malo, da kažem, mešano što se tiče posla, razloga zašto su ljudi ovde. Ti se ne reklamiraš, ali ljudi koji znaju za tebe. Ema je dobila preporuku za tebe od tipa 10 različitih ljudi. Dakle, ako nas neko sluša i treba mu časovi holandskog, izvučala si mu cool, kako može da te kontaktira? Da, pa u principu ne reklamiram se zato što do sada to nije bilo potrebno. Na sreću sam uvek dolazila do studenta polaznika preko mojih starih, bivših polaznika. I smatram da to jeste vrlo bitno da imaš dobar odnos sa svojim polaznicima, da se oni osjećaju prijatno, a da se osjećaš i ti prijatno, jer zaista mislim da jedan dobar čas i dobra priprema zavisi i od toga kakav je klik između nas dvoje, troje, koliko nas već ima na tom času. U principu mogu da ostavim moj mail za kontakt, to je Dutch Online Lesson, možete da napišete na vašem sajtu, pa ljudi mogu da se jave. Moram priznati da je kod mene uvek neka gužva, do mesec, dva se čeka, ali u principu ako ljudi već imaju neko znanje i treba im samo neka mala
na primjer, pomoć u vezi ispita i to moram priznati da to čak radim i gratis ako ljudi već imaju neku, da kažem, bazu, osnovu i već vidim da u principu mogu da radim Buchring sami, onda im samo dam materijal preko maila i to mogu već i sami da rade. Nije baš neka najbolja reklama za profesora, ali realno ne želim ni ja da gubim vreme sa ljudima koji već to mogu sami, niti da oni gube vreme i novac, prosto nemam potrebe za tim zato što je sasvim dovoljno posla sa ljudima kojima zaista časovi trebaju. Tako da ljudi uvijek mogu da se jave za neki savjet ili za neki link, to nije nikakav problem. Znači dutch.onlinelesson@gmail.com. Napisat ćemo tvoj email u opisu ove emisije. Ja sam svoje ispite integracije položio, ali holandski i dalje nisam progovorio. Šta mi savjetuješ kako mogu da se više uronim u jezik ili da ti jednostavno pošaljem mail za časove kad budem završio sa časovima vožnje na koji idem trenutno? Časovi uvijek mogu da pomognu, ali zaista časovi su najmanji deo, da tako kažem, učenja jezika. Ja zaista smatram da mnogo više možeš sam, odnosno moraš da ubaciš holandski u svoj svakodnevni život. Slušanje muzike, ne mogu ti opisati koliko sam holandskih šlagera slušala u početku kad sam učila holandski, jer prosto pokušavala sam da se okružim holandski kako god sam umela i znala, čitala knjige koje sam već čitala pre toga na srpskom ili filmove koje sam već gledala i znala tematiku, čitala na holandskom, tako da bi u svakom slučaju posavjetovala šta god da vam je, da kažem, interesovanje, šta god vam je cool, može da bude i Big Brother holandski, nebitno, da se to gleda i sluša. I ja zaista sa učenicima, moji časovi su specifični po tome da mi zaista knjigu koristimo samo kao neku alatku usputnu, a ostalo je sve ili se gledaju neki reality programi za koje je naravno Holandija majka, jel? Pošto je Holandija tako kolevka svih reality programa. Da, ljudi to ne znaju, ali kao veliki brat zapravo potiče iz Holandije. Pa da, isto i za onaj, ako se sećate, ljubav na seoski način, bilo farmer traži ženu, to je u Srbiji, to je Boerzoekt-vrouw, to je, Holanđani su u stvari izmislili, taj baš kako se zove, Endemol. Da, Endemol, da. To je u stvari holandska firma, jel tako? A, iz Hilversuma, kao i sve holandske medijske firme. Jeste, tako. Imate čak i programe Adam traži Evu, ako vam je to zanimljivo, to je kada stave 2 gole osobe na pusto ostrvo. Znači šta god, nije bitno, šta god samo da je holandski, bilo šta gledajte, slušajte, čitajte, šta god samo da je holandski, imate čak online, oni toliko vole da dele svoj jezik, da je sve besplatno, sve je na YouTube, imate ljude koji čitaju dečije knjige na YouTube-u, sve vam je to besplatno. Znači... Preporuka od mene, NOS ima jednom nedeljno vesti koje idu samo na YouTube, koje kao pregled događaja iz prethodne nedelje, ali na jednostavnom holandskom, to je neki A2B1 i to je zapravo super. Yes. I imaš naravno School TV, to nismo pomenuli, to moram pomenuti, to je stvarno super stvar. School TV je u stvari platforma za decu od 0 do 17-18 godina i tamo ima toliko dobrih programa, ima i dečjih programa, ali ima i vrlo ozbiljnih programa o bilo čemu što god vas zanima, čak ima i taj kao Jeugžurnal koji vjerojatno ljudi znaju, vesti za decu, to je nešto što ja stalno šaljem mojim učenicima, znači to je toliko dobro, čak dosta imate i sa titlom, uključite holandski titl i onda je mnogo lakše, tako da to svakako, što god možete, govorite holandski, pričajte holandski, nemojte se stideti, to je u stvari najbolje rješenje kako da propričate holandski, jer možete prevoditi knjige, da kažem koliko god hoćete, ali ako ne progovorite, ne kažete želim to mleko, jer ne možete, onda nikada nećete ni propričati. Ja sam se trudio da kao i slušam radio i gledam TV i sve ostalo i Holandija zapravo ima jako zanimljivu kao indie pop i indie rock scenu, ali onda se jako obeshrabrim jer onda odjednom pokušavam da razumem stihove Aphie the Fisser i njeni teksti su zapravo jako komplikovani i onda odustanem. Tako da. Imaš na primjer Dumar je jako poznati band holandski koji sad više sećaš se njih. Oni su nažalost pevač je preminuo pre par godina, ali oni su stvarno, oni su bili i tabu breakeri, znači oni su pevali prvi o marihuani i ne znam šta. Oni su poznati po tome. Jeste, oni su poznati po tome Dumara, Just Do It, kao što kaže i ime, da su baš bili protiv svih tih komplikovanih tekstova, kao šta vi tu sve pevate, dajte jednostavnu priču. I baš njihove pesme, njihovi tekstovi se i pojavljuju u mnogim knjigama za učenje holandskog jezika, zato što su baš bili pobornici toga da jezik treba da bude jednostavan i da ta pesma ne treba sada ne znam kakve reči da koristi fancy, nego onako neki najnormalniji jezik. Tako da Dumar je isto dobro, da kažem, muzika da se sluša.
Ok, da, ja mislim da sam ja za njih i saznao na času holandskog, tako da eto, sve se uklapa. Aleksandra, hvala ti. Bilo mi je zadovoljstvo. To bi bilo sve u ovoj epizodi od Domaćinih. Ako vam se dopada ovo što radimo, možete nas podržati na Patreonu, patreon.com/odomaćeni. Ako nam donirate $5 mesečno, imate pristup i ekskluzivnom sadržaju. Možete nas podržati i jednokratnim uplatama na PayPal, a takođe bi nam mnogo značilo i da nas na svim našim platformama ocenite, da se subscribe-ujete na naše kanale i da komentarišete i dijelite svojim prijateljima. Ali najbolja stvar koju možete da uradite je da nas preporučite nekome. Može i uživo, ne mora na internetu. Olja, Ema i Jan vam se zahvaljuju na slušanju i žele vam da uživate u proleću i da nas opet slušate za 2 nedelje. Do sledećeg slušanja. Ćao!